I just spoke with President Trump and he told me that Iran wants to make a deal badly. Iminsi itangiye gusatira, iminsi igize ukwezi. Turi ku munsi wa 23. Ni iminsi ishize intambara y'urudaca itangiye hagati y'ibihugu bitatu ari byo Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byombi nta kigaragaza ikimenyetso cyo kumanika amaboko, cyane cyane yuko buri wese akora mu bubiko bwe agakurayo amabuye nkamwe Dawidi yateye Goliyati. Gusabo nangari nkayo Dawidi yateye Goliyati kubera yuko tutari twabona ugarika mugenzi we. Ku mpande zombi, ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel ndetse na Iran, nta wari wakubitwa bimwe byo kutagaruka mu ntambara, ndetse yewe nta numwe wari watsindwa ngo bigaragaze. Ni ibihugu byose byihagazeho bifite ubukaka n'ubushongore muri iyi ntambara, bikomeje kwihagararaho ariko abantu babyo babigenderamo. Ariko yewe si abantu babyo gusa, kubera yuko n'abatuye isi hirya no hino ingaruka ziri kubageraho uko bukeye nuko bwije. Kuri uyu munsi byaje gufata indi ntera ubwo Iran yaje kwibasira umujyi ukomeye cyane wa Tel Aviv, umujyi wa Israel urimo ibikorwa remezo bihagaze amamiliyari y'amadolari, amafaranga atabarika, urimo inganda, ubucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye biteza kino gihugu imbere. Uyu munsi uyu mujyi akaba ariwo tugiye kugarukaho cyane kuko ariwo waje kwibasirwa n'igihugu cya Iran. Turagaruka kandi ku magambo yavuzwe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayabwira umunyamakuru w'umunyamerika w'ikirangirire wa Fox News, akaba ariwe wandika amakuru ajyanye n'ubukungu ndetse n'amasoko y'imari ku isi. Uyu nguyu ni Maria Bartiromo. Ndagira ngo uyu munsi unyemerere ibi byombi tubiganireho turi hamwe. Gusa ubanze ukande subscribe, ukore kukazogera niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru meza nk'aya ngaya tubagezaho. Njyewe tugiye kubana muri kino kiganiro nkaba ndi Fix. Iyo nza kuba ndiyo nari kuvuga ngo Tel Aviv ugushije ishyano mu masaha y'igicuku ndetse amasaha ashyira mu rukerera, nibwo ibisasu byagaragaye mu kirere cya Israel, mugihe amafirimbi nyingira batabazi yavugiraga mu mujyi wose. Naho uburyo bwa Israel bwo kwirinda nabwo bukaba bwari burimo burahangana n'ibisasu byari birashwe, akaba ari ibisasu byaturukaga mu gihugu cya Iran. Iran ikomeje kuzengereza no gushegesha Israel yiraso ibisasu bitoroheje. Kuri uyu munsi yayirasho ibisasu byo mu bwoko bwa cluster missile. Ibi ngibi bikari ibisasu byarashwe biturutse mu gihugu cya Iran, biza bivuza ubuhuha byerekeza mu mujyi wa Tel Aviv mu gihugu cya Israel. Ni ibisasu bitaguye neza habe na gatoya igihugu cya Israel kuko byashegeshe Tel Aviv. Ibi bisasu kandi nakubwira ko ari ibisasu bikozwe mu buryo bwo gushwanyagurikira mu kirere. Ni ibisasu biteguye ku buryo bibyara ibindi mu gihe biri mu kirere. Urugero naguhereza, niba harashwe ibisasu 50, buri gisasu gishobora kugira ubushobozi bwo kwikuramo urugero nk'umubare w'ibisasu 60. Ubwo waba ari ibisasu 60 mu bisasu 50 byoherejwe. Niba igisasu kimwe kiratanga ibisasu 60 bitoya n'ikindi gutyo mpaka ibisasu 50, bikaba byatanga ibisasu bingana n'umubare 3000. Ni ibisasu byumvikana yuko ari ibisasu bikanganye, kabone nubwo ubwirinzi bwa Israel bwakora ibishoboka ngo burwanye ibi bisasu igihe cyamaze kwicamo ibice. Usanga ahanini ubwirinzi bwabo burwanya igisasu kinini cyatanze ibindi bisasu, ariko bya bisasu n'ubundi nakabuza ugasanga bimaze kugera aho byarashwe kandi bigakora akazi byatumwe gukora. Ngira ngo akazi nawe urakumva ni ugushwanyagurika. Ndabizi nyuma yo kumva yuko ibi bisasu bikomeye kandi bitangaje byarashwe kuri Tel Aviv biturutse mu gihugu cya Iran, wowe unkurikiye cyangwa se wowe udukurikiye, wowe turi kubana muri uno mwanya wisugira ikibazo cyo kuvuga ngo ibi bisasu byasize hangijwe iki. Ikintu cya mbere nakubwira nuko ibikorwa remezo byangijwe na bino bisasu ni ibikorwa remezo bitarashyirwa mu mubare no mu mazina y'ibyangiritse. Ariko icyo nakubwira nuko amakuru yatanzwe n'ibitaro bya Ichlov n'urwego rwa Magen David Adom cyangwa se MDA mu mpine, yemeje yuko abantu bagera kuri 15 bakomerekeye mu gace k'umujyi wa Tel Aviv bitewe n'imanyu by'ibi bisasu bya cluster style cyangwa se cruiser missile byasakaye ahantu hagari mu mujyi wa Tel Aviv, ndetse bikaba byagiye no mu nkengero z'uyu mujyi bikangiza umutekano w'abahatuye. Abakomeretse bamaze kugaragazwa n'ibi bitaro bya Ichlov bagaragaye ari 15. Inzobere mu by'ubuvuzi kandi zavuze yuko abenshi bakomeretse byoroheje
ariko hari umugabo umwe w'imyaka 53 urembye cyane wagezweho ingaruka zikomeye n'ibimanyu bya bino bisasu bya cluster style. Usibye kandi hagati y'umujyi wa Tel Aviv, ibyo bisasu byaguye no mu gace ka Petah Tikva ndetse no mu gace ka Drom HaSharon. Ahangaha akaba ariho byangije amazu ndetse n'amamodoka, ariko aha naho akaba ari nta muntu wasize ubuzima. Ese ikindi kintu twakibaza, ibitaro byagiye bitangaza ano makuru ndetse n'inzobere mu bavuzi, navuga yuko ari ibigo bikorera ku butaka bwo mu gihugu cya Israel, cyane cyane ibiherereye mu mujyi wa Tel Aviv warashweho. Ese twakibaza, Israel yaba yatewe ipfunwe no gutangaza amakuru y'impfu ndetse n'inkomere yagize bitewe na bino bisasu bya Iran, ikabihisha kugira ngo ikomeze kwereka umwanzi yuko yaba igihagaze neza, ikomeye kandi ihagarariye guhanganira muri uru rugamba? Cyangwa se uku niko kuri Israel yashyize hanze ibivuga uko byakabaye yivuye imbere n'inyuma? Reka tube tubifashe uko biri mu gihe bitaratangazwaho andi makuru, maze ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Tuve ku iturika ryakozwe na Iran rikabera mu gihugu cya Israel mu mujyi wa Tel Aviv, ahubwo dukomeze mu masaha make yatambutse, umwanya muto uciyeho ubwo byose byaje gukomeza bikarangira, tukifatira indi chapitre ku magambo yavuzwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gufatanya na Israel mu kurwanya no kwibasira iki gihugu cya Iran. Nk'uko natangiye mbikubwira, mu magambo Perezida Donald Trump yabwiye umunyamakuru wa Fox News Maria Bartiromo, I just spoke with President Trump and he told me, yamubwiye amagambo agira ati Iran yifuza cyane kugera ku bwumvikane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho Perezida ategetse guhagarika by'agateganyo ibitero ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Iran. Ngira ngo niba twarabanye neza mu kiganiro cy'ubushize twabagejejeho, twabwiye yuko Perezida Donald Trump yari yahaye igihugu cya Iran amasaha 48, ubwo kubazi kubara neza cyane ni iminsi 2, abwira Iran yuko niramuka itarekuye umuhora wa Hormuz araza kuyigwa nabi cyane. Avuga yuko bimwe mu byo bazakora ari ukwangiza inganda zabo z'amashanyarazi. Ibi bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Iran bigashyirwa hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, mu gihe mu masaha 48 Iran itumviye ibyo Perezida Donald Trump yavuze ngo nirangiza irekure umuhora wa Hormuz. Perezida Donald Trump kandi akaba yahagaritse igabwa ry'ibitero kuri zino nganda z'amashanyarazi n'ibikorwa remezo by'ingufu muri Iran, bikaba birahagarara mu gihe kingana n'iminsi 5 mu gihe gikomeje ubwumvikane. Trump yashimangiye kandi arongera arabishimangira nyuma y'ibyo byose yuko igihugu cya Iran gishaka cyane kugera ku masezerano kugira ngo iherezo ry'uwo mwanya rigerweho. Ibi ngibi Perezida Donald Trump yabishimangiye mu magambo yabwiye umunyamakuru Maria Bartiromo, amubwira mu rurimi rw'icyongereza agira ati, Iran wants to make a deal badly with the United States as negotiations continue after the president ordered a pause for attacks on Iran power infrastructure. Ni amagambo Perezida Donald Trump yabwiye umunyamakuru wa Fox News Maria Bartiromo, amubwira yuko Iran ikeneye cyane kugera ku bwumvikane hagati y'impande zombi, yaba ku ruhande rwa Iran ndetse n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ese mu gihe cy'iminsi 5 yatanzwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kwifatanya n'igihugu cya Israel mu kurwanya Iran, iyi minsi 5 yatanze izubahirizwa nibemo ubushotoranyi mu gihe ibiganiro bikomeje hagati yabo, cyangwa se umwe muri bo abe Iran, Israel cyangwa Amerika azabirengaho ashotore mugenzi we. Mwibutsa yuko mu gihe ibingibi bidakurikijwe ngiyi minsi 5 bayimare mu mahoro bumvikane birangire bageze ku bwumvikane bwabo, Iran iri mu kangaratete kubera yuko ibisasu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibisasu bya Israel bizahaguruka aho birasirwa byerekeza mu gihugu cya Iran. By'umwihariko bizaba bigiye kwangiza ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu gihugu cya Iran, aho inganda zivuba amashanyarazi muri kino gihugu zifite akaga kubera yuko azaba ari cyo gipimo cya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byifatanyirije kurwanya kino gihugu. Mubwira yuko ngushimiye wewe twabanye kuri uno munsi, wewe waduteze amatwi, mwibutsa gukanda subscribe ugafungura n'akazogera. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi tukugezaho, ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, watubwira ubinyujije muri comment section. Ngiye twabanye muri kino kiganiro nk'abandi Figs.